بەڵێ بەڕێزان هەر بۆ قسەکردن سەبارەت بە جموجۆڵەکانی پەکەکە و بەهۆیەوە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی سەرسنوور سەخت بووە لە بەرەوەی پەکەکە بیان و دەداتە دەست تورکیا و بەهۆیەوە تورکیا ئەو ناوچانە تۆباران دەکات کە پەکەکەی لێیە. ئەمە وای کردووە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو چەندین گوند چۆڵ بکرێن لەلایەن دانیشتوانیەوە و لەوێ جموجۆڵەکانی هاوڵاتیان ئاسایی نین، ئەوێ چۆڵ کراون لە سەداچلی ناوچەکە. ئەوەی کە لە هاوکارم تێفر محەممەد لە راپۆرتەکەدا باسی کردووە لە برادۆس چۆڵ بووە. بۆ گفتەوەکردن لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ بەڕێز دکتۆر موسا کەڤاڵ شڕۆڤەکاری سیاسی قسە دەکەین، بەڕێزیان لە پاریسەوە لەگەڵمان دەبێت. دکتۆر سڵاوت لێبێت. پەکەکە دەڵێ ئێمە هێزێکی کوردین لە پێناو کورد دەجەنجین و خەبات دەکەین لە کاتێکدا کە بەهۆی ئەوانەوە ناوچەیەکی کوردی کە ناتوان ژیان و گوزەرانی خۆیان بکەن، هاوڵاتیان ناوچەکانی خۆیان جێدێڵن، ئاوارە دەبن بۆ شوێنانی تر، بیانو دەدەنە دەست تورکیا کە ئەو ناوچانە تۆباران بکەن و لەو هاوڵاتی سڤیلانە شەهید بن. پەکەکە بۆ وا دەکات. بەرێ سلااو و ڕێز بۆ هەمیا ڕەحما خودێل وە کەسا بن ئەوێت کو حتانەها شەهید بووینە وەوێت بریندار هێدارم برینێت وە ساغ ببن. بڕاستی ئەف تشتێ تێتاکردن تشتێکی gelek خەمگینەش بۆ و زەرارەکە مەزن دەتە هەروەکی وەژی باس کرد دەتەوە گوندا ئەوێ کول سەر حدودانە. پەکێکە ئەوە چەند ساڵە لێرێ بجێ بیە ئەنجامە هەv شەڕێکێت نابێنە بێژین تورکیا و پەکێکێدا ئەم بخوا وەکی سەرۆکێ بزاڤە هەشتیان نافخۆیژی ئەم هیویدارین کو پەکێکە هیچ تشتێکی نەکاتن کو زەرارش بۆ هەرێما کوردستانê çê bibit. Ne zerara siyasî ne ya eskerî ne jî têkiliyên herêma Kurdistanê digel welatên cînar pê xirab bibin. Pêdiviya ku her partiyeka siyasî li her çar parçeyên Kurdistanê jî destkeftiyên parçekî Kurdistanê ku neha parçê başûr zêdetir destkeftî hene wekî destkeftiyên hemî Kurda biparêzin û vê çarşevêda jî hiç tiştekê nekin ku behanek yan hêcetek bo dewleteka cînar çê bibîtin ku êrişa bibîne ser herêma Kurdistanê. Baş. Pekê boçî wetketin bêguman eve pirseka giring e lazim e pekê we neketin işrexek dîve jî çareserkirin ya eskerî ji bo pirsa Kurdî nîne. Ne pekeke çêtin silah ser Türkiye mecbur biket ku mafên gelê Kurd biparêzîtin. Ne Türkiye çêtê silah hebûna Kurda her inkar bike ku eve 100 sal zêde ye inkar diketin û Kurda ji holê raket. Problema Kurda û problema Türkiye lazim e çareseriyeka aştiyane çê bibe. Çar milletên mezin rojhilatê de hene. Yek Erebin, Farisên, Kurdin, Türkîn. Lazim e ev her çar milletê he ev hev rab aştî û xweşî bijîn da ku ev arêşî û xwîn û tehlî û tîjiyê ku rojhilata navî de hene seda salan dewam bikin nemîne. Türkiye şêtê vê çarê bibînî teker hez biket lê Türkiye hez naket. Türkiye hebûna Kurda wekî xelk wekî netew heger qebûl biketin zimanê Kurdî serbest biketin çi behane jî ji bo şerê PKK jî namînin Kurd hemî dije PKK rabin wê gavê. Bes Türkiye PKK bixwe dikete behane ev ro PKK nebe subê dê behanek dîtirê çêketin. Ji bo wêrê pêdiviya ku em hemî xelkên Kurdistanê xelkên Türkiye, İran û Iraq û Sûriya em pêk vebxweşî bijîn bes ev şer û ewîdiya. Ji bo vê dîve jî ku Türkiye dibêjîtin naskirina Kurda tehlîke er ser emna qewmî ve ne rast e. Ne ku ez dibêjim ku Türkiye rastiyê navêjîtin. Heqîqetê dibêjît, tarîxê dibêjît, waqiê cîhanê dibêjîtin. Rol Hindistanê milyona ku 400 milyara ku 400 milyon hene 29 devletên federal herêmên federal hene 22 zimanên resmî ku destûra Hindistanê da hatine naskirin hene û Hindistan parçe nabîtin. Welatekî Belçîka 11 milyona biçûk e û sê ziman tê de hatine qebûl kirin zimanê Fransî, Flemanî û 50,000 Almanî hene zimanê wajîl herêma wa resmî ye.
جا لازمە دەوڵەت بەری کەرەمکە. باشە دکتۆر پرسیارەشی دیکە دێتە پێشێ ینی هەر هێزێک هەر پارتێک لە هەر چوار پارچەی کوردستان کە کاری خۆیان دەکەن لە چوارچەوەی ئەجەندای ئەم ناوچەی کە لین کاری خۆیان دەکەن بۆ نمونە لێرە کیانێک هەیە هەرێمێک هەیە لێرە پارتە سیاسەکان ممارەسەی حکومڕانی و کاری خۆیان دەکەن بەکە کە پارتێکە هەڵقڵاوی باکووری کوردستانە بۆچی لەوێ بارگاکانی لەوێنین بۆچی لەوێ ممارەسەی کاری سیاسی خۆی ناکات دێتە ئێرە لە باشووری کوردستان کە کیانێک هەیە هەرێمێک هەیە بڕوا پێکرا و دان پێدانراوە لە سەرئاسی جیهانیدا دێت لێرە ممارەسەی کارەکانی خۆی دەکات و بیان و دەداتە دەست وڵاتێکی دیکەی وەکو تورکیا هێرش بکاتە سەریکە ئەمەش وەکو چاودێران باس لێوە دەکەن زەرەری بۆ ئەم کیانی هەرێمی کوردستان هەیە پرسیارەکە بە کورتکراوەی ئەوەیە بۆچی پەکەکە بارگاکانی خۆی ناباتەوە باکووری کوردستان لەوێ ممارەسەی کاری سیاسی و ئەجەندای کارەکانی خۆی سیاسەتی خۆی لەوێ جێبەجێ بکات بۆ ئەمە ناکات لێدەریدا دوو جواب ممکنن جوابێک ئەوەیە ئەکادمی گوێرەی علمی سیاسی و منفعەتین کووردا گوێرەوێ دەرێ لازمە پەکێکە چ چالاکی چ بارگەه بی چ هەبوون بیتن نەکردن کو ببێتە سەبەبی زەرەرش بۆ کووردا ji bo herêma Kurdistanê ne jî partiyên dîtirê zererê bidene parçeyên yên Kurdistanê çi şekla yani ev lazim e prensîbek bîtin nel başûr nel bakur nel rojhelat nel ovava çi hêzên Kurdistanî partiyên Kurdistanî nebine sebebe arêşa ji bo parçeyên dîtirên Kurdistanê ji bo mafên gelê Kurdistanê parçeyê diyan destkeftiyê tuye ew kesê vê biketin ev gerê tarîx de ew ket û tiştekî gelek nayete çi şekla ev analizeka evde. Ya dîtir analiza siyasî ew wê gavê lazim e mirov vê pirsê ji PKK xwe biketin çinke ewa biryara dayî ez dibêjim ev rewşatê tekirin ne durist e. Belê wila ji bo çi ew wê derê bicihbûne hinda sala û berdewam dikin evî dî nakevîte çarçeva analiza siyasî da kevîte derneda biryara siyasî da ev biryara siyasî waya dayî ji vê derê de pêdiviya çi bê tekirin qenaeta min partiyên Kurdistanî hemî pêk ve çarekê bibînin gel PKK jî rûnin bêjin vê nebibe sebeb ku bo herêma Kurdistanê arêşê çêbibin û ji bo çi parçeyê dîtirê parêşê çênebin ev jî biryara siyasî pêdiviya partiyên siyasî navxwe da biriya diyalogê vê bidin û ez mesela şên pêşniyar bikim eger izin hebîtin qenaeta min pêdiviya partiyên Kurdistanî pêk verûne xwarê projeyekî aştiyane çêkin hemî pêk ve û PKK jî gel PKK jî rûnin ku êdî ev nexweşe ji bo herêmê jî çênebin û hemî jî piştgiriya mafên gelê Kurd bikin bakur başûr başheraf bes piriya aştiyê ne piriya şer yani dê derê da pêdiviya xîtabeka müşterek ya Kurda hemiye hebe ji bo çareserkirina pirsên Kurdî her çar parçeyên Kurdistan taybetî Tirkiye çünkü Tirkiye bite sebeb hemî erde heta ne jî Tirkiye alaya Kurdistanê باشە دکتۆر کەواتە پرسیارێک دێتە پێشێ پەکەکە بەمە ڕازی دەبێت یاخود ئەو دەوێت سیاست و ئەجەندای خۆی پێڕۆ بکات بێگومان بەری نه هەفتەیەکێ سەر وەزیرە دەرەوەی Tirkiye ku bêjim eslê xwe Kurd e yan ne Kurd e meşûlejînîne wezîrê dewleta Tirkiye gotina Kurdistanê nabêjîtin bêjîtin herêma yani îdara herêmê yan jî başûrê Iraqê yani gotina Kurdistanê ji devê wan naderkevîtin wê hesabê bike baş ama çi eleqe bi gotina Kurdistanê heye û PKK ve heye Kurdistan niqata navdewletî da ya naskirin destûra Iraqê naskiriye hikûmeta Iraqê naskiriye destûra Iraqê netewê girtî da hatiye qebûl kirin dewleta Tirkiye heta ne naxwazî dibêjît Kurdistan herêma Kurdistanê başa çi eleqe PKK ve heye başa bila dewleta Tirkiye bêjît Kurdistaneka hey herêma hey bila siyaseta yani wê eqliyeta eskerî û êrişkarî û dijminatî raketin wê gavê bila bixal bêjîtin ku la sebebê êrişê me PKK ne û heqê Kurda qebûl biketin mafê Kurda qebûl bike hemî Kurd lazim e dijî her hêzekê bike ku gavê dijî Tirkî şer bikin باشە bes bi derê de ki em jî belê keremke باشە دکتۆر ینی با ئەو پرسیارە لێ بکەم ئێستا پاراستنی سەروەری عراق لە ئەستۆی حکوومەتی عراقدایە ئەمەشی کە باس لێوە دەکرێت چەندین جار بەرپرسانی عراقی باسی لێوە دەکەن کە ئەمە نایاساییە بەم شێوازە ئەتەراتێن لە سنوورەکانی عراقدا دەکات لە ناوچەکانی
هەرێمی کوردستان بۆچی عراق لە بەرامبەر ئەمەدا دەستی کورتە یاخود دەستە وستانە بۆچی دەهێڵێت بەم شێوازە سنوورەکانی عراق سەروەریەکانی پێشێل بکرێت بە کەیفی خۆی تورکیا ئەم ناوچانە تۆمەتبار بکەن ئەمە چی؟ بله دیارە عێراق جی نەجدیە عێراق دیارە حەز دەکات ئارێشە هەبن ممکن است بس واجبی عێراقیەوەکی دەوڵەتە مرکزی پروتستۆ بکاتن هەم PKK رسمی بخوازی دەرکەویتن هەم ژی نەتەوین گرتی شکایەتی دەوڵەتە تورکیای بکاتن وش دەوڵەتە ئەو نەتەوە بپرسید و لازمە ئەف ئارێشە تەمامی بێتە چارەسەرکردن چاوە عێراقی مافێ کووردا قبول کردیا ناس کردیا ئیرۆ ڕەوش ئارام بیە و دەوڵەتێکە فەدەرال هەیە ji bo emna Iraqê jî pêwîst e ku Tirkiye jî mafên Kurda bêne qebûlkirin ev arêşe nemînitin eke Tirkiye mafên Kurda qebûl ke herî Kurdê dijî PKKyan dijî her hêzeka dîtirê ku dijî Tirkiye şer biketin piştî mafên Kurda bêne qebûlkirin dê Kurd hemî piştgirtiya dewleta Tirkiye bikin eger Tirkiye wekî Iraqê mafê Kurda qebûl biket vê dêr de her wekî we jî behs kir têdiye ku rastî Iraq helwesteka çêkirinê hebîtin helwesteka parastînê û aştî û aramiyê hebe aştî û aramî jî bêyî Kurda nabîtin Kurd her wekî min got lazim e em pêşbîr nekin hemû wexta da jî bêjin yekiş çar milletê giring et rojhilata navî da hebûna ya tarîxî berî hebûna Tirkiye û milletê dîtirê ye çanda ku kültûra kawiya hey unsurekî esasiyet vê herêmê de çenabîtin çi şekle bête înkar kirin بەڵێ بەڕێز دکتۆر موسا کەفاڵ شرۆڤەکاری سیاسی لە پاریسەوە لەگەڵمان بووی مادوو نەبی دکتۆر زۆر سپاس